ponižavaju ljude i kažu COVID-22. Pa gdje je gore COVID-a od ovoga? Nek naprave dućan gdje prodaju ljude. Javljam se iz šume i njonjo. Ova mistifikatorska i imaginarna država mene smatra vrlo opasnim čovjekom. A ja ću vam pojasniti zašto. Ja sam haker i ulazim u bazu podataka. Branko, ti si Osama Bin Laden. Ma šta ti pričaš bez veze, nemoj pričat bez veze. Ja sam Branko. Broj 2. Daj, ajde. Ti si Osama Bin Laden. Ja to u životu nisam nikad čuo. Ne postoji nijedan čovjek. Pozdrav Branko Stojković, ja sam Štit. Svaki dan budem napravio jedan film za vas, da vam kažem gdje se naša država nalazi. Pozdrav Štit, naše društvo je u komi. Država ne postoji. Zagrli bolje mene. Ej, nemoj vodat ženu, nego zagrli mene. Zagrli. Pusti to, ej. Ajde. Biće ti bolje u životu. Pozdrav Štit od Branka Stojkovića. Štit, televizija je najslobodnija i ona prenosi EkoVC. Građani nije briga ko uopće bude izabran. Budu stavili Đukelo. A za to su krivi Zoka Milojko i Plenkiša i Njonjo. Pozdrav Štit. Vozi Đukelo auto. A krunima vidim visimu. A gleda, evo ga. Ja, Branko Stojković, kupio sam mobitel marke Dođu. Možete vidjeti na bateriji da se ovdje već napuhala po rubovima. A zna se šta je to? Aj,